دم باش تماشاوان نجا جاردن به هفرینه بو هفدیتنه که تایبت لسر پیواجه که گرینگ روژوه. دنهادا وکو تیگوتن پشتی راگهانا پیام عبدالله جلان ریبری پکیکل نوروز ایسالیا باجار آمده کو پیتری 2 میلیون کس بجداری آهنگ بون هروال سر آستی جهانی جی چاپمنیا جهانی گرینگی که زور پیدا بگومان دیو دابو چنین جدا هاتنا روژوه وکو د پیام جلان دهاتی کو او دخوازه گریلاین پارتیا کارگرین کردستانی لباکوری کردستانی وکشنن بگومان دخوانین برپرسین پکیکی هم برپرسین سیاسی و برپرسین سربازی هم هر برپرسین سیویل لآمده پارلمانتارین کردان بگومان آلیین دنیان کردان جه بونه لسر آسه گشتی جهانی جی ولاتین بریار بدست ولاتین جدا جدا ولاتین دردور جه بگومان اوانجی که پیواجو هر ایک لگوری خواه شپاندیه بو پیتر آخفتن کرن تایبتی لسر مجاره که هری گرین کاوجی مجاره سربازیه آیا پکی که جروی سربازی و دیچ بکه آیا گری لاین خودی و کشل باکوری کردستان یا نه اف آگربستا کو جالیه مراد قریلان سروک کنساری و بریا کجکی هات کرا گهاندن چاوا کفتیه قناغه جیبه جکر نگلو اف پرسا و گله پرسندنجی که امداد و هفدین تایبدا آراسته برس نورالدین صوفی فرماندار بریارگاه ناوندیا هزین پاراستناگل هپگی بال سربازی پکک بکن کیک نورالدین گله سپاس بو و درفته خیراتن او پیام عبدالله جلان هون وكو هزين باراسنا جل هبجر تايبتي او خالين كو تايبتن بوا بهزين جريلان هيچاد شو بينجلو ريا تلفزيون هذا تايبت لباشوري كردستان و حمى كردستاني نوروز قال كرد بيروزتكن هروها سلاوريزي خواج سروكا بوره كو قاوكي بير جرينج نوروز اي سال دافيت و قاربو مهرا خو لپیواژوی بده جه کی مزن د چاپمنی انا ولتویده و هر وها روجه کی چیکه اف بانگوازیاوی گو جبو حرکتی و جبو گلی کرد کرو د نوروز آمده ده سروکا پوسلاف د کبل روزای پیروست کم راستی جه گاو کی پیروزه و کو انجام تکوشینا 40 سالی سری دا سروکا پو پاشه تکوشینا شهیدین کردستانی و برخدانا گلی کردستانیه انجام ویه راستی جی مشکلاتی گلی کرد هیه مشکلیکا گلی کرد هیه گلی کرد چهار پرچه خواده جهیلا دجمناوه هاتی پرچه کرن و بندستیه کی جیاندک به انکار و امهایر روبرو مابو بساده سالای همبر ایریشین پر دجوار مایه قتل عامر در باس بیه شبر وی وکو حرکت پاکجی اول 40 ساله جبوگو هبونا گلی کرد هلد تامیناتی گلی کرد آزاد بکه گلی کردی وکو همه گلی رجلات ناوین ده خریطه سیاسی رجلات ناوین ده خدان جهبن گلی کی و گلی کرد گود سر دما اولا تاریخی ده شورشا نولوتی که سرکشی جمهوری کریه مدنیت دایاوا کرن جغرافیا کی و جغرافیا مزبوطامیا گله کی و خدان کد و خدان دیروک ایروج هر شتی خو محروم ابو و پیواجو و تکوشینا 40 سالی بخوره هشت گویرو دنیا و بری هر تشتی دولت سردست کردستانی براستی قبول بکن به بیراوت هدیتنا دن راگو ما تلویزیون اور کربو سالا در باسپویدم اگو رجلات ناوین ببر خریطه کی سیاسی نهدیچه یعنی پیواجوی کی گوهرین و گوهرین رجلات ناوین دست بکری کلک لگور خو کو بهار عرب بناو دکن و پیواجو و دیروک وینا بناو بکه حقی و بگومان و بدی اما راستی که گو راستی جید کردستان ده و 20 ساله تایبت کلک کردی د سرهدان ده وجبو گو کو گلی رجلات ناوین بهار خوجیان بکه اما بهار کی گو رژیم کی بگو هر رژیم دم بینه آنجی دیکتاتوره کی راک دیکتاتوره کی دبینه نا راستیجی جبو گلان آزادیه بینه و جواک کی دموکراتیک سیستم کی دموکراتیک bu dava kirin efte koşina dama şandın edve harita siyasi ago te xwestin goj rojlata navî çê bibe çê di Sûriye'de çê di Iraq'da be çê Türkiye'de çê herêmê bi giştî be gelê Kurdê dî giştî astekê go bêje jî heme و شونا خو جه خو د جغرافیا رجلات ناوین د خریطه سیاسی رجلات ناوین د بگره فرصت کی تاریخی وسا چی بویه و ایرو هم لروجاوای کردستان دبینن باکوری کردستان هم دبینن
Bi taybet sala 2012 de jî me bi navê şerê gel şoruşgerî pêvajiyekî leşkerî pir ciwar بلام beşand. پاشی بین سروان قناغا Belê. او دنابا او وقت پیاما او جلان هات کراگاندن کو بگمان شاند BDP او یکجدی به سروکاتی صلاح الدین دمیرتاش و احمد ترک دما نامه اینا قندیله بگمان PKK که برسوانامه جبو امرالی شاند ده همان دا برسوانامه اروپا جبو امرالی هات شاندن گلو هین وکو هزین پاراسنا گل وکو اکش جناح هری گرینگین PKK هيا چند دناوا ودا وکو مراد قرایلان جدی بجه کو نرین جدا هبون نرین ود نوارو کا ونا مدا چبو چا شپاند اما کو هپگه و پیواژی کو انجام شر 2012 به تایبت و بر خدانا گلی خوش رو که خود بینن و گو دستگرتیه کی قازنجکیه yani devlete ki hatta beri 2 salan beri sale ki hebuna gari kurdin kar dikir zmani qadakhat dikir şu bu seruki ve ku irhabi mahkum binav dikir و iddiat kir gazetina perçine kilo bu kabul dikir bu temsil ki bu gari kurd dikir و وابخوانا ما seruka puani teslimi radari bede pekirin kun devruze bir khand ما ku hepege ve nama serukati nirkhan çopan da sasi khodi kejeke دبر فينا دبر بشيارنا مجبو ريفبريا كجكي بو اما امجي وكو هزكي تشكدار وكو هزكي باراستن ماجي على قدردك داري مبدئي ده ام بهراوي تبلي في بيواجي يعني جوابا ما جبو مكتوبه سروكابو جوابك اريني بو ابيواجو سروكابو داي دسبيكرين وكو انجامك دسگرتي گشتي شورشيه پیش روزه که آزاد و رزگاری که دموکراتیک شبو گری هرمی و جبو کرداتینه هم هرینی نرخینن یعنی وکو هپگه پشتی پیواژه هشت گرتین ارتشا ترکیه با هزین پاراسنا گلبون دیودا لسربانگا و جلان هات نازاد کرن گلو لهم بروی هلویست ترکیه چا با حکومت ترکیه و ده برانبر دا پاشان آگربزجی لسرزار مراد قریلان هات راگاندن هون کو هزین پاراسنا گل هیا چند پابندی آگربستینه و آلیه برانبر انکو ارتشا ترکیه هیا چند اوجی که پابند گریدای و آگربستیه و قبول دکه آگربستا نه که کو جارین پیشین گلک جاران آگربست و هبون اپراسیونیدان بردام دکر بله بردان اسیره وکو پیواژوی کی پازاری نبو mesela ki insani bu ماجي de tarihata koşina xad pir zindani ditiye و beriyer çiseruki mesire em zanın yani çemdin zahmet zore bu malbatı wan her vaha وكو gave kerini bu hizmeta pevajoy de وكو niyeteki baş bu yani her helive erini hatanır xandın jibo agirbesi وكو got emnat pevajoy agirbesi denin serbanga serukapu و ser biryara دستیاری و برای کجکه اما کو هپگه بری ناف خود بریار گرفت گو ام گریدای پیواژوی آگر بسیبن و اما کو هپگه zaten هزکی پاراستینه هزا پاراستینه چه هزکی همبر ریش خود پاریس yani seri esası emşmili xwede bi disipline ki mazin em gریدای ve پیواژوی bin hela hezeme ve te derketin bu erişan ser hezin çekdar Türk ve Çin'e ve لبالي وقت يقول يريش لسر ما هات كرين أما ما فكي ماي خزاي وما فكي ماي مشروع وهم خبوا باريزن هروا أجر يريش شيبون وشهادتي ما شيبون هم الهم بروازي حقي خوي جوابي بكاربينن يعني هم جوين أربين حقي مشلمه هم جوابي بيست بدن اللي بقاسي هم الشوبينن درفي چند بيرن منفرد جيل ارتش اترك و گریدانه کی تخیا کرین yani الگور اگر بس امبارج و الگور اگر بس انا همین هم دکن yani وکو حرکت دوی درباره تجربه ما هي erişeki havayı şey bu yani tayari Türka drujago جوینکی چاپمنی هلا هوال جمال وزات کرن فریال لیدان نکرن بمبردمان نکرن پشتی وید روزین 23 24 و 25 آذار ede برافرکی ترکا خوش گو درباسی عرضی هریما پاراستنا مدیا بی yani درباسی başını Kurdistan be jela bataryeme eve parastini ve cevap hatta inhat elidan paşta revya pişti ve seroja serhef bi havanan bombardıman serherima haftayne kirin بقاسي عند شوبينن هنا كي سوقيات ايوان وهولداني ويلاش كري بردوم اللي بالي داري ايريش او تماس هذا تشتكي وصا هيج ناتي جان كرن بله مراد قريلان دبيجه بو اجانس رويترز يانوچه جهاني کو بوچنین جدا هنه به تایبەتی هەندێکی فەرماندەی ناوەندی یەن هەپەگێ دخوازن کۆشەر هیناژی بەردەوام بکە
گلو اف جیاوازی هیا چند فعلا کو قرایلاند بجد نوا فرماندارن بنگهینین هزین پاراسنا گل هپه هیا Ama göre beriya hapege bigişti biryari harekette yani ilk heceke ve her uha daxwazin serukapu verini peşvazit kin ama bu xwe ku emir dibînin lebelê hûn dizanin ev wisa daliyê pratikî de daliyê jiyanê de zoriyê xwe hene ji ber ku rastî jî tecrübê me hene mînak ew xwe jî ro tîraf dikin sala notû nehade paştekişanek wisa çêbû ama şeyle artêşa Tirk wekû fırsat hate dîtin ev û ji paş de hevalê me hatin lêdan derdora sîsed hevalê me wisa şehîd bûn wekû Kurdî dibêjin devê me ji şîr şewitî em pevmaz dikin yani em mecbûrin em însanê eskerin însanê çekdarin em mecbûrin evlekariya xwe bifikirin û bera kes wer nefikir wan wer wek berxekî em ê serê xwe berkêrê dirêjkin mafê me parastinê heye ve heqekî însanî ye lêbelê di pratik de pêk anî navê wêne keşeya bixwer derxînin di mijara paş de keşanê de ji ber ku pratikî pir zehmet yani hevalê me yên halê behra reşin hevalê me li Dêrsimê imkanê me wisa em wekû dîdarî gel hev bikin û qise bikin nabe li ser bêsîma dibe li ser cîhaza dibe name şandin heyva dikişîne her wiha ez xwe jî çûme heta wan dera yani şûnû hatin pir zehmet em hereketekî ser imkanê xwe zatî em hereket dikin ماکینه ما عربی ما تونن جبر ویش بر حتی Dêrsimê derdora 1000 kilometre heye 1000 kilometre meş yani ekin de hayvan dirêj dike her wiha di qedeman avîn de yani wisa wekû hember ve biryarê derketin na yani heme hepege hêzekî fedayî serokapov girê dayê duyalî dibera te endişê kesî an jî em bêjin fikarê kesî tune ama hêzekî leşkerî û 1000 kilometre meş pêwîst iqna bibe نرینن و سرهان دهنه که آوای و کشاندنه چابه زیاتر آوای پیشاندنه منک بکشه به راستی جی جبر پیوستی بزمان هیا پیوستی او حوالی گو حوالی جمال بحث کریه yani قدمان آوین هم جوارد بیشن آنجی فرمانداری داستان آوینده yani وکو تعلیمات هم بدن إلا تبی او ناکه ama de روشکی پر خطر بترشی خوازورن او اول لازم داری مجید داری فکر در راحت به اقناع به